abazire nibagira ngo abana bakaruga mu mashomero habwo kutambura ingendo ningwa no kwekushaba government okubahwera. Omwana nayimuka sha 11 ngo naza ishomero abamwe bihamune fumbi omwana mara wiki yona tegire abwegendo arefumbi yo kuretwa muromba bw'amashomero kuzahare enjuregwa emigere yijura abana bitu babaremwa kwambuka emigera kuzayishomero icyafa yo kirengo Kyahenda ke gomborora teyine secondary school nemwe Kyahenda ke gomborora amirukena ine primary school emwe Kyahenda ine abana binji abakwitenga kuzo mwishomero ako ine abana bakuhingura 2025 konka bona ati bina bakushomera. Nuwaje na Francis omwe ahabe eby'obwegyese agizire ngo gomborora region bajimanyanka district nobwa hati ebihandiko bya Kiro ministry bari kushaba amashomero konka district tukakapucharinga emarketing mashomero ga government twajoherezo ministry turinziro buyambiko rwo ministry bwa bwizire nubatunga amashomero ago kandi ishomero rya secondary nayo twa gomborora cyayira tukajikapucharinga mu magombora gati n'ishomero rya secondary naho turinziro bwarkwamo kurwo mu government. Abebembezi ba district nabwe batongwizeho kombeka oburaro bw'abashaho ahirwa rya Kyanja Health Center ya Kashatu kandi sente ziri kwingana umuri miliyoni 2.1 nizo ziraryombeke. Tukwenda abakozi abo kuja bakaza kutweka bakabanye bakija kuzara abana bishikirero tukongereza zati n'iginansa buri makoro moga kandi time yaha neza kubireba. Tukunda Sharoni akaza kuzaro mu nganju abashawuti bamufaho yayezaza wenka yasinduko mwana yahika kubarukanye nenda mwe turukuza kumisishaka umukaza akabariyo naza kufa bambaziranye nenda mbone ikizimbi gitukuru cyabire cyuira umukazi witari kuzaraha abashaho bitarito turukubetegekera mbone umukazi wito bundi takabarukire nenda. Robert Abenitwe ordesi wa district eji ashabira abatura okuzora misho bakarebuzo mu rumogo kandi contractor ashabirwa gukora umurimo guri ya hamutindo za kuba twageze kwa katanye n'umwenda tega kuba twajyanye Njirova kandi neza kumaraho miliyoni 2.1 n'imitwara 5 na n'inkumishoto abashaho batwire batine buraruburu kumara kandi n'uburuhu buryo mu mberambi amakuru agagasha kwa Juliet Charles Sima.